就读于喀什联邦大学，很高兴认识大家。Здравствуйте, меня зовут Льюинчжу, приехала из Китая, учусь в Казанском федеральном университете. Очень рада познакомиться с вами. 大家好，我叫李婷，我来自中国，非常开心见到你们，也非常开心参加这次联欢会。Здравствуйте, ребята, меня зовут Ли Тин, я из Китая. Очень рада вас видеть и участвовать на этом фестивале. 所有的朋友们，大家好，我叫王璐瑶，我来自中国，很高兴认识大家，很高兴参加这一次的活动。Всем здравствуйте, меня зовут Ван Луяо, я приехала из Китая, очень приятно вас познакомиться. Всем спасибо. Merhaba, ismim Ceren. Türkiye'den geldim. Kazan Federal Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Здравствуйте, меня зовут Ceren. Я приехала из Турции. Я магистрантка в Казанском федеральном университете. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin sekalian, selamat pagi. Nama saya Rizal Agung Kurnia. Saya datang dari negara yang paling jauh mungkin, yaitu dari Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari Indonesia. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, azizlarim. Mening ismim Sardor, men O'zbekistondan keldim. Qozon Federal Universitetining magistratura bosqichida birinchi kursda o'qiyman. Здравствуйте всем, меня зовут Сардор, я приехал из Узбекистана, я учусь в Казанском федеральном университете. नमस्ते, मेरा नाम असलम हन्नान है, मैं भारत से आया हूँ और Love is beauty, love is pure. Love pays no mind to desolation. It flows like a river through the soul, protects, perceives, and perseveres.
Sabili. Evde büyüsün. Elde iş bulup kışkırsın. Yok bildiler kızlar. Şırlayım da. Zeliye şefliği bitul, biyip kursetsi. Вы сделали основу? Это ваша основа, да? Тогда вам уже узоры придется очень маленькие. И можете украсить сразу недвусыженным. Может, вы берете какой-то узор, приклеите из цвета, другого цвета, чтобы ярче было. А потом уже украшаете. Есть ленточки, есть палочки. Можете воспользоваться, когда будете работать с клеем. холодная погода в декабре. Ну это только плюс 26. И до свидания. Давай. О, хорошо. Лагонка. Да, лагонка. Потому что у нас есть тоник. Да. А сейчас давай попробуем три предложения. Сначала. Сосиска. Женщина. Лагонка. Да. И я забыла, очень приятно. Тоже чуть-чуть сложно, если вы не напишете. Индитидай. Рузака. Да, если ваши рузака, окей? Индитидай рузака. Окей, лагонка. До свидания. Тайский язык у нас есть 44 согласных. И у нас есть одинаковый звук тоже. Например, вот со, или то.
Если у кого-то получилось, тогда покажите ребятам, хорошо? Чтобы Taratırga gerek, sağışlarını taratırga gerek. Yaratmışa bizge yaramay. Yaratığız gaziz analarını, yaratığız gaziz balalarını. Bir nigede qaramay, məxəbətsiz yaşayaramay. Bir nigede qaramay, məxəbətsiz yaşayaramay. Yaratmagan kişi yaratmasın, andıylarga yanu yanamay. Yaratırga gerek tahir kebek, yaratırga gerek zühre kebek. Yaratmışa bizge yaramay. Yaratığız tuğan ile bizne, yaratığız tuğan tili bizne. Bir nigede qaramay, məxəbətsiz yaşayaramay. Bilim alır için, türlü tiller öğrenir için bütün şartlar hem mümküniyetler var. Bugünkü 3. Respublika Festivali türlü millet vekillerin bir zalda birleştirip Halklar Dostluğu Bayramına evrildi. Türlü millet vekilleri bilen tanışu, onlar bilen yakın aralaşu, onların gurub adetleri bilen tanışu, her milletin medeniyetine hürmet terbiyelev maksatının ötkürülgen Alege Festivallerini bizde devamlı bulsun idi. Öz şiratımızda biz Alege Şarana rayonumuzda iştirağa mümkünlük bergen Sabah Municipal Rayonu Başlığı Minixanov Reis Nurgali oğluna hem Sabah Municipal Rayonu Başkarma Komitetinin Mağarif yetekçisi Şakirov İlfat Fuat oğluna rahmetimizni yetkiremiz. Şular festivalini ötkürde tilektaşlık bildirgen Tatarstan Respublikası Qozon Federal Universitetinin Filologiya hem Medeniyetara Kommunikatsiyalar İnstitutu direktörü Zamalidinov Radif Rifqat oğluna rahmetimizni yetkiremiz.